ubuye uze la to clarify izinto esidinga ukuthi ziclarify phambi kwabantu and for you to take a decision yokuthi ufuna ukuthi ukeep ipost now yonke le information ufuna ukuyikhipha angeze sikuvimbe lokho. Mina into engifuna ukuyisho ukuthi yaqala la and indlela ofuna ukuyiqeda ngayo futhi indlela e-right so that wonke umuntu ofuna ukuthi azi something uzoyibona la, ngoba ukube khona omunye umuntu ukubalekile kule situation ekhona la bese ubhuti loya udog uqinisile methi yena if mina Myeza ngizokhipha imali ngithi mina okay ngikhipha le mali siyothenga wheelchair kodwa bese manje ke usuthi wena sayithenga le wheelchair samsothenga ama wings ngine right mina ukuthi ngibuyele kuwena with the proof of payment yokuthi uthe nje wena siyothenga iwheelchair ngale mali ama wings seniwadlelane ngale mali I need my money back. Ngine right because of i-statement owasikhipha kumina sasithi imali yothenga i-wheelchair. If ingasayithenga i-wheelchair imali ngenzeka ukuthi mina ngithatha imali yokugcina because of ngibona i-situation yakho ukuthi wena you in trouble. Okay, let me contribute so that kuzotholakala le wheelchair uzokwazi ukuthi nawe uhambe nge-wheelchair ungayiboni ungafani nabanye abantu. Kodwa musothenga ama-wings ngemali yami le mali engiyikhiphe leyokugcina. Okay, nayi proof of payment, can you pay me back? Uright ubhuti loya. Okunye mfowethu wonke inangizana ofuna ukuyikhipha whatever ofuna ukuyikhipha Myeza ezoba iproof or ezokwenza ukuthi abantu bathola iclosure kuyona yonke into ikhiphe indlela eqale ngayo ayiphethe ngayo. And okunye iadvice yami engizoyibeka if kuukuthi kunezinto esingasayenzeki ngendlela abantu abayeke ukuthatha izinto like nje special uyishilo uMavavu ukuthi especially lo muntu othathe yonke lento yama voice note wazoyiposta la lento bekade ngalunga esayidini or kube lawo bantu bazoba involved baseceleni nineni bathembayo ebazokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bayenze njani basolve yonke le issue not ukuthi njengamanje sokuba khona umuntu ongathi wrong ukhona omunye umuntu ongathi right. Yabona manje everyone is confused. Omunye uyajabula omunye akajabula but kukhona konke Myeza ivale ngendlela owawivule ngayo mntaka baba. Sanibona. Okay. We BGM ngiyabonga. Into engizoyenza ngizolentozana. Ngizolala ngikusothile okunye namhlanje ukuthi imali ibuyela kanjani and screenshot saleyo nto le proof of payment ngizoyiposta la ngoba ke asaxhumana nomntwana futhi kade sagcina ukuxhumana nayo intombazana ngizokuposta la and bese ngizoxolisa futhi ukuthi kuna bafowethu labo abathi benza ngoba bethemba into esuke ibhekane nami ngizoxolisa lokho uma ngabe benama questions noma benama queries ngayona yonke lento le sengiyobanika amalentozana ama contact ngoba kunzima ukuthi wenze into enemali umkhankaso onemali bese makusuka lapho bese kuba wena futhi phambili osuthi awusazi awusahlangana sekwenza enye into leyo nto leyo ukuthi sekwenza ukuthi manje kulethi contradiction engathi nawe manje ekhanda awusile uma sekunayona yonke into ukuthi uMyeza ungcole kanjani mina ngicole ngayona yonke into ke la ku social media kunamhlanje kodwa into enhle emnandi ukuthi noma kuthiwa kufunakala imali noma khona ongasekho happy ngoba wayezwe enye imishini ikhona indawo lapha imali okuthiwa ngithi imali futhi ithe intombazane mangizoyathi khona ihleli imali yakhona so ilula indlela mangabe ene dissatisfaction ngesimo sokuthi indlela noma injongo sokwenzakala ngakhona kwangesiyona yakhe yena wayethi wenzela lokhu noma ngesithombe sokuthi but mase kunenqwabe ama contradiction cha mayisebonga umuntu okwami akubuye ngoba ngangithi nginikele ngesihe ukuthi umfundisi ungithandazela noma uyangibusisa but umfundisi mase engizwe ukuthi angibusisi kanti kwangesiyona inhloso le noma wayengenzi kahle ukuthi ungibuse wayinenhloso ethile hayi lutho mfundisi buyisa imali yami mina akusiyona into engangiyizele esontweni akusikhona okwami lokho okomnikazi wemali ibank statement ikhona umkhankaso mina ngawuqala ngomhla ka19 yonke lento lengane yokwazi ukuthi link iphinde ma ukuthi kunesidingo ukuthi ubuyisele emumva ikwazi ukubuyisela emumva it fine. Okay, Myeza. All right. Put Myeza just kancane and then ngiyaphuma just kancane. Yeah. Bafuna ukuthi wonke umuntu ofuna imali yakhe back
nakuba difficult ukuthi ayithole imali yakhe. Ngicela ukuthi umnike amanamba wami. Wedoki. Ukuthi umnike amanamba wami and then we will do our best to recover imali yakhe. Wedoki. Yebo sisi. Before uphume uma ngikuzwa ukhuluma ngazuthi umuntu odila ngezomthetho kanje especially kulomkhakha wobumeli ngikuzwa ukhuluma ngama pro bono. So ngifuna ukuthi before uphume ngifuna ukuthi uzwe lenkulumo yami engizoyitshela uBhuti Siya. Okay. uBhuti Siya njengomuntu owaqala indaba yomkhankaso. Uma yena ekhuluma indaba ukuthi kuno 2000 akumele ubuyisele. Uma ecabanga methi uyawubuyisela ngoba efuna ukuphuma lento. Lento athi uyayenza yena ayikuze ukudonsana amanzi ngomsele because bonke umuntu uzofuna imali yakhe ethi yena ngithi uyakwazi ukuyibuyisela ayithathile. So nabo bazofuna imali yabo. Siphe sihle anginayo imali nontombazane nama voice note wonke akhona ayikho imali athi wayisenda umyeza as a compensation noma ethi ngiyabonga ayikho into kanjalo. Uma ngabe I should be implicated ngoba unayo indlela yokubuyela ku social media uyobuyela ku social media afika achaza ukuthi nansi imali yadliwe umyeza sekwenzakale lokho simple. Ngiya-understanda lokho Bhuti Umyeza mina ngifuna ukukunika khona ukuthi lento le can be light uma siyikhuluma but mangathiwa iye enkantolo usibanibani ukuthi ufuna imali yakhe when you will be the first person. It's not this thing is not difficult my sister. This is how it works. Umyeza he will be a first respondent. Yes ngisho khona nami wena ungitshela the same thing engisho ukuthi Umyeza ngisho ngathi uyayisusa kulento uyobo wokuqala because uyena umuntu okhankasile. Ngicela ukukusiza my sister. Ngicela ukukusiza. Uzoba i first respondent. Uzoba ne second respondent. Le ntombazana. Umyeza uzo explain ukuthi no mina imali azangize accountini yami. Iye accountini yomuntu kanje. Then the court will go to that account. You understand? Remember they will check 205 kaMyeza ukuthi imali yafika kuMyeza and then imali yafika kwintombazana. You understand? And then ama complaint. Can you just listen to me? Phela uthe ngikusize and then I'm trying to qeda phela inkinga ungena emlonyeni ngingakaqedi and you saying exactly the same thing that I'm trying to say. Aw. Yabo. Into engizama ukisho mina ukuthi uBhuti Umyeza as much as ethi uzoyikhipha i-statement asho ukuthi uyayiqhelelanisa nani. Yes, uzoba involved uma ngabe kungathiwa khona umuntu othi ufuna imali yakhe and uya enkantolo bathe Umyeza uthe ba contribute ukuthi kwenziwe uso and so abasawenzi kuso and so ngifuna imali yami as much as usho ukuthi yena bazo check then Umyeza mayese yasho ukuthi yena akazi ayikho imali esegameni lakhe kodwa naye uzoba involved izomkhulumisa kwayena lento ilonto engizama ukuyisho wesipesihle njengoba ngila angikhulumi kancane doc angikhulumi yini njengoba ngila lithini igama lami njengoba ngila emphakathini yonke leyo leyo ye-image yonke ekhona ithini lonto ingisiza ngani mina yonke leyo nto leyo so yini ungenani ukuthi umani uzoyichaza ngento esimple ngoba ayikho lento lesho eshiwo uDoc kunjani namhlanje mangabe umuntu ependwa kanjena all over uthi uyahlala abantu abakuthanda uza ukuthi baphukile emoyeni balimele ngezinto zalezi zinto zodaba lengane ukuthi kuvela ukuthi Myeza ukuthi usuwumuntu omubi ukusiza phi ke kumina kungisiza phi yona yonke leyo nto leyo ngoba into uNembeza wamawazi into yeah. Yabo nje mina Myeza bengingakwazi ngifuna ukuqamba amanga mina nje ngikwazi ngokuthi ibhakede kuthiwa ilakho and I'm like ngifuna ukumbona uMyeza lokuthiwa ibhakede lakhe yabo and as much as sokupendwa mina ngilalelile ivoice note yomuntu obefuna imali it wasn't you. Okay abantu abafuna imali yabo bane right ukuthi bayifuna imali yabo reason why it's because of ayisenzekanga lento ekuthiwe kuyokwenziwa ngayo imali umuntu une right ukuthi ngiyayifuna 10,000 yami and angekho you still have the right to say I want my money and angekho umphikisa umuntu makathi ufuna into yakhe yazi ukuthi my sister
this thing we can take it lightly ne kunabantu ebangakwazi ukureact. You understand? Umuntu uyathula and then akhulumele ngaphakathi. Once they start to react, the lady can take it lightly, but we deal with these things each and every day. We know ukuthi abanye abantu never react ngayiphi indlela. You understand? Ngikhulumela lokho because of we know there are people ebasitestayo other side ukuthi mina ngiyayifuna yami imali because injongo yaleyo mali ukuthi ngayiletha ayisenzeki. You understand? But at the end of the day akazidli imali zabantu azi ukuthi makayikhokha uyohlangana phezulu njengamahebe. Good night. Amunani doc, siyabonga bafowethu, siyazizwa zonke izeluleko. Mfoka Myeza, mina ngizothi kwenje ngumthengu. Ngiyambona lo mtshalo wangakithi edlumbe lapha nale ndoda. Angikubeke lokho Mfoka Myeza, ngifuna ukukhuluma izinto eziyoyale nale emacele, ngifuna ukubeka straight ukuthi I think this thing is a lesson yokuthi ungalingi uthatha umuntu umwashe umbeke ngaphandle kwamanzi mayengcolile miyeke njalo. First of all, mina my point, uTamara uyitholile imali angayisebenzelanga angazange ayifune, ebenikezwa le mali ngokuthi abantu besilisa kukhona ade bek-appreciate kuye. Then now yena uyayishintsha uletha ukukhuluma ade bekhuluma emasayidini. So mina lokhu ngibona kuubuxoki nokunga-appreciate ukuthi you know what, I never work for this kind of money. Mhlawumbe empilweni yakhe azangenela 50,000 kwi-account yakhe akabe happy because of TikTok, but ngibona the way sim-attend ngakhona, the way sekuvulwa life ngakhona, the way sekuplenywa bomyeza sekuplenywa bobani ngakhona bafowethu intombazane iyawushake uTikTok iwodo. Sela ngibona khona ngifunda khona kahle kahle lentombazane inolimo olubili ayinalo ulimo olulodwa. On my side, this man was a gift. Ngizothatha imali ngivala umlomo wami ngenze ngikwenzayo. Umyeza uzobuya address ukuthi kwahlangana malini ukwenziwani ngemali. It's fine, ku right. Uma umyeza becampaign esebenzisa udizili wakho kuyale nale. Kufanele ukuthi acompensate ukuthi ngiyatravela phela. Kunomuntu othi angize kuye ngizombona ngoba sine campaign. So angubeke lokho ukuthi uTamara ukuprove ukuthi abantu besilisa uyakhona ukubasebenzisa mawuqeda ubathathe ubathi kujele ebhoshi. Because what is happening now, abantu bethu kumnyeza bambiza ngamagama, but you forget one thing, ngemali oyiphiwe ongayisebenzelanga to go and show off itini oyithengile zokuthi Myeza, if it wasn't you ngaba ngikho la ngikhona, if it wasn't you sisiniphiwe ngaba ngikho la ngikhona. Siyofunda nina thina ndle emnyama ukuthi simoshane. uTikTok ushekwa iNatali kuphela ngokuthi ugcwele amaphiqephiqe. This is one of the things engibona ukuthi inobumenemene phakathi. So guys, Tamara will come up with another kunestory asazovela naso esokwenza ukuthi uTikTok ushake. Kunezinto enzenzayo emaceleni ngama-campaign kubonakala ukuthi ayisebenzekile lapha. So let's share u1 no2 no3 no4 no5. Singabantu sibadala, we are in business, sikwazi lokuthi kuyenzeka. She was supposed to keep quiet and do izinto zakhe. Yena always uno like bamadrama. So guys, I guess be careful ngalo Tamara wethu esimthandayo. I guess be careful ngezinto esiyithatha einganeni ezifana nale. So for me lengane le ngizontshela bafuthi yaxabanisa. I want to be honest, iyaxabanisa. uTikTok ushekile washekile besifanele athule abheke phambili nempilo yakhe nemali mhlawumbe angakaze abe nayo empilweni yakhe elokhazalwa kwi-account yakhe avala umlomo wakhe. But now we are here. Now kukhona abakublame umyeza, kukhona abanye ko live abathembisa abantu ukuthi bona bazobulala uMax bazodubula. Why uTikTok uhlezi ngamaZulu? Why sifuna ukuba on top of the game ngamagama abantu? Awusakwazi ukusukela la uthi umyeza or uthi usisi lapha ezantsi umtshalo athi mshengu ngifakelele ngo-5,000 for wakhe uzobuya manje kube nezinye indaba hayi neindaba. Mina nje into ephathelene noTamara, I'm so sorry bafowethu, siyabonga ukuthi nicontributile out of your enhlizweni zenu zonke nakhombisa ukuthi ningabantu umuntu ungeke afe nikhona. Mina I've learned from abantu baku-TikTok ukuthi umuntu uyacontributela. She was supposed to thank you guys athi ngithenge itini ngikhonela ukwenza ukuthi, but she's coming back uzokwenza inyova damn. So asikwazi ukucontrol ukuphathwa ngumntwana omngaka
alokhu afuna nihamba ama-meeting ngaphansi kwey'hlahla zakwa-TikTok left and right nawu sekunje Miyeza mina ngithi keep your head up abakusupportayo ba-right and Miyeza even if utholile lowo 2,000 rand now sengisho out of my heart it's a change uthola imali angayiholi ayisiyona ihathi yeserali yakhe so we must be brave enough to tell this lady ukuthi she's not what she thinks she is asikubeke lokho ukuthi nina abantu besilisa abanye abasupport uTamara ni right ngeenkulumo zakhe zokwakha ingane zethu but now useshintshile usefaka ukhumbula sonwabo uyabuya manje zilo backfire Miyeza if you can recall I told you ukuthi soon or later this lady she's going to come up with something ezonenza ni fight on social media amelaye Miyeza nginamanga Miyeza na bafethu no oh no sanibona befowethu Omiyeza nami sengiyahamba mfowethu. Oh mtshali mfethu sengikhohliwe alright mfethu ya ukhona cabanga wahamba ngosefemi nahlaba ngenza njani Cha but ayisekumele ngilale mfowethu ayisengikhathele lento. Angizwe lenkulumo mengiza nayo ngoba nawe ngizwa ukuthi ubu-involve kuloya lonke lolu hambo lolu nganza kwethu shadows awuseyibekile shadows yacaca yonke nami ngifuna ukungena kulo nkulumo leyo ukuthi lo sisilona ngempela appreciate into angayazi cause konke obekwenzeka bekuyi-content yakhe naye kodwa okungiphatha kabuhlungu yilaba 14 ukuthi leya content leyana abekhuluma ngayo benze ngathi into entsha kanti into endala sikhule ngayo emakhaya ethu sibancane sikhuliswe yabo so kwasekuthinta kulala futhi amadonza osisi ngaxoxa usho njalo ngamakhaya noma mhlawumbe ngazi noma ngizoba banikaza kamnandi bagcine bengasabakwazi ubatshele bebahlukumeza kwangazi manje uTamara usebakhulumela bakhuluma ngama voice notes akhe ke manje ngama video akhe manje bebehleli nama-cheer-up ukuthi bayawasa ukuthi baba amadoda bawamela iqiniso ngibuyele kuTamara uTamara khona lento eshiwo uDokhe lapha uDokhe ayibuyele manje Tamara ucanga engathakho uTamara sekhanga ngabantu kakhulu uTamara uDokhe babumiyeza ube nesibindi nje na uclinic igama lakho okucontacta ngoba kuwo wonke ukuze kutholakale la mali beyiqhama igama lakho Mara abantu bebengeke bazi bamnikeze le mali if uthi ongazo suggest ukuthi uhlanganisela imali ebhakede so lokho kuyipholo nawo ipholo aselithonganga ipholo abafowethu bonke abathinta uDokhe number yakhe nje angazi bese bongayiposta nje babumiyeza bayimthinta uDokhe ngoba ngimbonile unomoral uDokhe uzoyibuyisela imali abafowethu because sesikhombisa ukuthi amara ukuthi wenza le bukhoseni vele we previously life yakade bevele benza usezoqola abafowethu ke manje le system sothi uzobabamba ngamaqiniso ngathi amaqiniso amasha amaqiniso amadala ukuthi uyababona balimele abafowethu through abantu besifazane understand liyabhubha la ngaphandle abafowethu badlala uthando ngisimo ukuthi bayabancintisela abantu besifazane ukuthi uzomshiya ngoba unamashimile abafowethu bagcine benza noma kanjani wasesebenzisa ukuqola lengane yothutha mara fani if kuthiwa beyiwenzile befanele ngabe iwenzile ngayo le mali ebehlanganiswa ngaba ngisho kanje kodwa manje ngiyambona ukuthi kuningi aseza nawo njengade esho nje nomsizwa desanda ukukhuluma la khona into asazoqhamuka naye futhi enye izophinda ihlanganisa amakhansi insizwa ngiyabonga Omiyeza ngiyezwa ukuthi uthi usuyahlehla kule ndaba kodwa ke ngicabanga ukuthi ke kuzomela ukuthi irepheke right ngendlela right njengoba kwakuthiwe indaba yayithe kufuneka ipholo kuzomela ipholo ligcine livelile nangawo 50,000 mako 50,000 likhona ipholo lika 50,000 kodwa uma sekungasenzeki kanjalo uyabona ukuthi lento isizophinda manje iqala omunye umsindo omusha why kungaveli no mtshali yabona ngiyabonga angisithanda izinto eziquestionable now and then ngikhuluma mina umuntu okhonza ukuxoxa makuthiwa kuyaxoxwa ke singakhuluma kuyosekuseni singaxoxa kuyosekuseni I mean ukukhuluma nento efaka into enemali nento efaka umuntu wesifazane ngifundile nje noma behlezi ngazi ukuthi ayikho into ongayenza mhlambe nomuntu wesifazane noma kuthiwa nikwenze nobabili thu bese ucabanga ukuthi mhlambe kuyophela kanjalo but kusimple ngoba manje ngiyanuka ezweni nginuka phu into ebhlungu engiphatha kabuhlungu abafowethu nodadewethu engibahlonipha bonke ukuthi abasuke benza into bekwenza ukuthi bekwenzela ngaphansi kwegama lami anginankinga ababekwenzela ngaphansi kwegama lika Tamara but ngesimo sokuthi umyezo besethe yonke lento le khona ingane ngoba inazo zonke izinto ezikhona
ngicabanga ukuthi ngisho wathiwa kunemali eyadliwa umyeza ufuze ngabe sikuvezile imali itfine ithe ikhona ngakuyona noma kunjani angisangeni kakhulu akekho umuntu osekumele kuqala like bengistand a responsibility to respond ukuthi miyeza hawufa nenzeni ngoba injongo yayona yonke into even iqala kwangafani njenge-Valentine leyenziwa umalume yokuthi mhlambe kuthiwa iyaphiwa nana kwakuthiwe nje kuzohlanganiswa isipho kubonakale ingane ihlanganiselwe into enkulu ukhona futhi umfo owathi imali mayingahlangani wathi miyeza khipha izwi kwekhona imali si-ede wazwa khuluma nganoma wakhuluma 150,000 or what and why genuine ngoba ngiyakhumbula ngisho ebhakede nganoma wafaka u-15,000 rand into ekanjalo wakuveza khona omunye bamveze kuMaputaland laphana ephejini lapha wayefaka 10,000 rand ngesihe futhi leyo mali yadlula kumina i-account yakhishwa yimina yaphinde futhi proof of payment kwaba yimina ngayiconfirma futhi straight kulo tozana kusisi ngangihlezi ngenza kanjalo uma ngabe kunento esuke iyenzakala ayikho imali okuthiwa mhlambe kuthi imali okuthiwa yavele yangena yathi shoot straight kwi-account kaMiyeza ngicabanga ukuthi kwanamhlanje lonke lento lo ngabe niyayazi kube kunento ephathelene nento kanjalo the only thing esayidiscussa nayo usisi ngendlela it was into le ka2K le sefike phela lento ayisalawuleki ngoba ingcolisa mina futhi ingangcolisi kumina ifaka iningi labantu so kumele ukuthi umuntu akwazi ukuyihlangula kuyona adlule kahle social media ungasabathe social media uthukwa nabantu ngisho nento engelutho yazi uzubona ukuthi abanye abantu uzucabanga ukuthi yalo muntu lama singahlangana naye kabe bumnyameni ukuthi ungamnquma ngoba ukhuluma izinto ezingalungile la lento zana engakwazi ukuzimela even enkundleni zokuxhumana but ke kulungile ngani zakwethu bathela ade bekhona bathi ibhanomali ndiza liyandiza if omunye mhlambe nomunye umbono ngomnika ama cellphone numbers angisakuthanda ukukhuluma kakhulu ngizoxolisa futhi lokho makwenzakale kudlula kumina okunye funa ngizama ukukumela nje kuphela ngoba these are consequences of my own responsibility and I must stand for it kuyangiphoqa ngoba it is like giving a bad reputation under my name ngendlela eyisimanga. Can you imagine ukuthi uhambe uyomenyezwa laphana uyomenyezwa ilentozana ngendlela nje eyenza ngakhona and ingane bihlezi ifika i-account la ku live ingasho ingane ukuthi inencindezi. Never even on a single day whereby Utamara was expressing herself that I'm under pressure, guys. I can't survive with this. Umyeza is busy demanding me this 1 or 2 or 3. And I can't even breathe. Ngesimo sokuthi I have to commission him. Ngesimo sikanjena nabantu yonke leyo nto lekhona. Wase asukudiscuss and abantu bangakhuluma izinto abangazazi. Angisiyena ke mina umuntu wesifazana ukuthi ngathatha yonke into. Yabo laba voice note wonke la ukuthiwa khona. All right. Angisiyena umuntu so ngathatha yonke into phela ezife ngathi umuntu umyeza wayekhuluma yedwa nje futhi ngangikwenza ngamasibomu ukuthi kusino view once ngangazi ukuthi wona mhlawumbe amagama ayengiluthile noma ukuthi kwakwenzakala kanjani. Even this first thing yokuthi funa kube kunani kube yini into the biggest mistake eyenzakala ile ndaba yokuqhamuka nje bese uthi no ufuna account kube content eyenzakalayo eba khona emphakathini ebuya as a gift. Ilonto leyo ngicabanga ukuthi ilentozana izinto isusa izinto eziningi nokuthi kumuntu mayeseba unreachable even nakula live ngena ku live ogcisa kushaya 11 angihlali ku live mina kuze kuphela 2 hours yazi sengifuna ukuhamba ngifuna ukuhlala zife ngathi labo bala kula Nambe ngifisa nje Bhutumiyeza uthi uyigoqo manje kuwo konke okufanele kwenzeke kufanele kusebenza masaleni killer manje nabo sambe ngaphansi ngoba bese sisaza lokho live nazo inezimo imiqondo ngavuka ihambe usengipolo lo ekuseni kuvuka understand ake siyivalele lenkulumo kube ukuthi nje zishana ngomqondo kuphela lo mqondo athuza ngawo ashawe ngomqondo ngoba izingane zabantu ziyakhala and zikhala ngegama lakho Bhutumiyeza. Bese ngifisa nje ivele iyekwe lenkulumo kusebenza umqondo kuphela ngoba manje na amaplani wonke uzowathola ngale conversation ula ngaphansi kade engenile ulalele. Hey mina welokhuzana we excellent njengoba ngiyinukela nje la izweni ngiyayinukela and it consequences of my own responsibilities so anginandaba nazo zonke izinto lezi kanjalo kuphela but I know that is impossible. So we mustn't deceive ourselves ngale nto le kanjalo.
kulungile nje kuphela ngifuna uku-update la ngifuna ukuposta futhi lento lena kade ngingasayihlusile but ngifuna ukuyiposta ngilungise yazi ukuthi okubuhlungu umuntu aboniswe azaboniswe abanye abafowethu athi umuntu yena hayi bobhuti mina ngihlezi nginilala kodwa kusikhona konke ngohlezi nginilalela kukhona yonke leyo nto leyo yes ulimazile igama lakho kwayila inhlabo ozibona la ma-comment uyazibona kodwa hayi nginandaba nento lena hayi saba kwabanini emhlabeni sihlezi silentozana sithi more public figure nje kufuna ulentozana ufuna uhlezi ukwamukela nje ukuthi uyohlezi kunama insult amanye owalentozanayo owathola so ngeke uresponde yonke into ngifuna ukuqamba banga kodwa ke sizolentozana sizokulungisa ubani umuntu khona kade ngimbona lana yazi ogcina kade ngifuna umuntu ebathathela bese ngiyahamba uDoc ubuyelana uDoc uright impela ngifuna number yakhe mina awu ndaba ezitha nguboni ndaba ezitha ngiyaxolisa kakhulu hayi uhlanga lwamakhosi ngiyabingelela nginilalele labafowethu wasiza umfowethu uDoc wabuya bengifisa ukumbuza umbuzo nje ubewodwa bingezukuba mningi uma mfowethu Miyeza ungivumela bengifisa umbuzo wami uthi mfowethu uDoc ngicela uphendule nje ngqo ungachazi la emkhakheni wokuba ngummeli ummeli kumuphi umkhakha Mountain umkhakha most of the time ngispecialize kakhulu nge-civil nange-criminal. Okay. No, ngiyaphenduleka bengifisa nje ukubuza lokho ngiyathokoza. Mfowethu Miyeza akukho engingakusho mhlambe esidlangalaleni ngoba abantu banekhono lokuthuka manje mina nginaso isikhathi seyinkundla la kuthukwa khona okunabantu khona abangenalo ikhono lokulalela abanekhono lokuthuka ngiyaye ngiqhelelanise nalezo zinto ngizoqhubeka ngikulobele ku-inbox wakho mfowethu njengoba bengiyaye ngenze futhi ngiyakholwa ukuthi uyongiphendula njengoba uyaye wenza bengifisa ukusho lokho ngiyathokoza ninabesini ndaba ezinhle ngiyathokoza ngifile mageza Miyeza nami ngicela ukuvala ubhuti lo bhuti Doc ngicela ukuvala nami ngihambe okay ngisacela ukubuza bhuti Doc mawukuthi wonke umuntu let's say mhlambe ufuna u20 rand wakhe umuntu noma ufuna u50 wakhe noma imali nje kubo bonke labantu so bazoyithola kanjani mawukuthi mhlambe ezinye ziyaphuma ngiyabekisa nalo ufuna imali yakhe ngona ngazathi vele obvious kuzoba into impossible. No, I say impossible. As long as umuntu provide proof of payment, you understand? Mau provide the proof of payment when you, for example, maybe we provide the proof of payment, we attach the proof of payment to the application if she doesn't want. We save her a letter of demand. These people they want their money back because of these reasons. We understand? And then if you know I won't give them because of these reasons, then you approach the court. The court, you tell the court to know lento thina bese contributela ayisenzeki. That is why thina sifuna imali yethu. The court obviously izoba granted because of leyo nto ayisenzeki. You understand? Remember lama life amaningi aya record. Even the court will say okay sitsheleni ukuthi sinikeni proof ukuthi injongo kwakuyini ukuthi kwenziwe leyo nto. You understand? They are still within their right ukuthi bayifuna imali yabo because leyo nto ayikenzeki. This thing ipushwa yi-greediness. You understand? But kukhona ama-screenshot Miyeza ngilisendelile na WhatsApp ngibabonisa ukuthi there are people ebangitshela ukuthi bafuna imali zabo. You understand? I told them to send me the proof of payment. I don't have a problem to assist them. And I don't have a problem no sis. But the problem mina ngizwana umuntu ozenza uclever and then azenze ngathi uhlakaniphile. Makavala life bese kube ngathi uyahleka. You understand? People they are not fools. Le imali abantu bayisebenzela.
abalali nama-Pakistan to get that money back. You understand? Manje, sometimes we need to be fair to each other. Because manje umyezi igama lakhe liyamosheka because of one person trying to assist. You understand? And now umyeza lonke I think today life yakhe yenze close to 1.3 million views. We understand? Just because of umyeza. Now he's busy involving abantu abafana nabobhakha izinto ezinjalo. That's defamation of character. Abobhakha abantu abaziwayo, and uBhakha he never said anything izinto ezinjalo. Yabona if uBhakha bekakukhulumile ukuthi hey awulethe lo 5,000, uBhakha he never even said that. You understand? But uthathi ufake igama lakhe. Why are you putting someone igama lomunye umuntu give ezintweni ezifana kanje? Umuyisa isithunzi. Lo yababa uBhakha ubaba uhloniphekile, ubaba umuzi. You understand? Tomorrow ingane zakhe zinazingena esikoleni zizothini ingane ezinye zesikolo. Izinto ezikanje Bafethu no papa yini ngani zakwetha sengihlala kakhulu la ku live doc ngiyaxolisa kululeka khona ukuphefumula kade ufuna ukusho hayibo sengihlala lo baba labahlala 6 hours la ku live engathi angazi amakhanda abo bakanjani hey kululeka uyaphethu uyaphila no bafethu ngiyabonga kakhulu hey shosho ha iplento le